Ekitabo ky'Abaleevi eshuura 14 ebiragiro by'okushemezibwa kw'ababembe. Mukama yagambira Musa ati ebi nibyo biragiro by'omubembe aha izooba ry'okushemezibwa kwe. Aryaletwa aha munyamurwa, omunyamurwa ashohora aheeru y'orusiisira ashwizemu ogwo mubembe kwarishanga akizire endwara y'ebembe. Aragiire bareete enyonyi 2 ezitarikuzira ezihuriire n'ekiti ky'omwererezi n'akenda ka karari n'enganda y'enyaweera ahabwa orikwenda kushemezibwa. Omunyamurwa aragiire kwitira emwe ahari ezo nyonyi omu rwabya rw'ibumba ahaiguru y'amaizi agarikugyenda. Atwara enyonyi ehuriire n'ekyo kiti ky'omwererezi n'akenda ka karari n'enganda y'enyaweera abijabike hamwe n'enyonyi ehuriire omushagama y'enyonyi ei beetire ahaiguru y'amaizi agarikugyenda. Bwanyuma agimisiire orikuza kushemezibwaho ebembe emirundi 7 amurange kwashemeziibwe. Bwanyuma arekure egyo nyonyi ehuriire ez'omwishwa. Orikushemezibwa yozye emyenda ye hamwe omubiri gwe gwona ayogye omu maizi aba oshemeziibwe. Bwanyuma y'ebyo agaruke omu rusiisira kwonka amare ebiro 7 aheeru y'ihema rye. Aha kiro kya 7 amwe ishokye rye ryona n'ebireju bye n'abahungu n'obundi bwoya bwe bwona kandi ayozye emyenda ye ayogye omubiri gwe omu maizi aba oshemeziibwe. Kandi aha kiro kya 8 atware abaana b'entaama 2 b'empaya abatiine kamogo n'omwagazi gw'entaama oguhikize omwaka ogutiine kamogo hamwe n'ebicweka 3 by'ikumi bya efa y'esaano y'obunono ejwangize n'amajuta kuba empongano y'esaano na logo emwe y'amajuta g'emizeituni. Omunyamurwa orikushemeza atwara omushaija orikushemezibwa n'ebintu ebyo omu maisho ga Mukama aha muryango gw'ihema ry'okubugabuganiramu. Bwanyuma omunyamurwa atware emwe ahari ezo mpaya nto z'entaama agihongye kuba empongano y'okwihaho orubanja hamwe na logo y'amajuta abizongazonzye kuba empongano ezongazongiibwe omu maisho ga Mukama. Bwanyuma ayitere egyo mpaya nto omu mwanya ogu beitiramu empongano y'ekibi n'ekitambo ky'okwosya omu mwanya gw'aharikwera. Kuba nk'oku empongano y'ekibi eri ey'omunyamurwa nikwo n'empongano y'okwihaho orubanja eri n'erikwera munonga. Omunyamurwa atwara ahashagama y'empongano y'okwihaho orubanja agita aha nshonga y'okutu kwa buryo kw'orikushemezibwa n'aha kikumu kishaija eky'engaro ye ya buryo kandi n'aha kikumu kishaija eky'ekigyere kye kya buryo. Kandi omunyamurwa atware aha logo y'amajuta agashukye aha kiganja kye kya bumosho akoze orukumu rwe rwa buryo omu majuta agari aha kiganja kye kya bumosho arumisiize ago majuta emirundi 7 omu maisho ga Mukama. Amajuta agasigara aha kiganja kye omunyamurwa gate aha nshonga y'okutu kwa buryo kw'orikushemezibwa n'aha kikumu kishaija ky'engaro ye ya buryo n'aha kikumu kishaija eky'ekigyere kye kya buryo ahu yaata eshagama y'empongano y'okwihaho orubanja. Agandi majuta agasigara aha kiganja ky'omunyamurwa agasiige aha mutwe gw'orikushemezibwa. Omunyamurwa amurihirire omu maisho ga Mukama. Kandi omunyamurwa ahongye empongano y'ekibi arihirire owashemezibwaho kusiisikara. Bwanyuma ayite ekitambo ky'okwosya ahongyere ayitambiro ekyo kitambo ky'okwosya n'empongano y'esaano amurihirire aba oshemeziibwe. Konka kwariba ry'omworo otarikubaasa ebyo byona areete empaya nto y'entaama kuba empongano y'okwihaho orubanja ey'okuzongazongibwa ahabw'okumurihirira n'empongano y'esaano y'ekicweka 1/10 kya efa y'esaano y'obunono ejwangize n'amajuta na logo y'amajuta g'emizeituni kandi n'obwiba 2 nari enkombe ento 2 ebyarikubaasa kutunga emwe ahari ezo eba empongano y'ekibi endiijo eba ekitambo ky'okwosya. Aha kiro kya 8 bitwarire omunyamurwa aha muryango gw'ihema ry'okubugabuganiramu omu maisho ga Mukama kushemezibwa. Omunyamurwa atwara ogwo omwana gw'entaama gw'empongano y'okwihaho orubanja na logo y'amajuta abizongazongyeze omu maisho ga Mukama kuba empongano ezongazongiibwe. Ayite ogwo omwana gw'entaama gw'empongano y'okwihaho orubanja atware ahashagama yagwo agita aha nshonga y'okutu kwa buryo kw'orikushemezibwa n'aha kikumu kishaija eky'engaro ye ya buryo n'aha kikumu kishaija eky'ekigyere kye kya buryo kandi omunyamurwa ashukye ahari ago majuta aha kiganja kye eky'engaro ya bumosho
amisire ahari ago majuta agari aha kiganja kye n'orukumu rwe rwa buryo emirundi 7 omu maisho ga Mukama. Omunyamurwa akore ahari ago majuta agati aha nshonga y'okutu kwa buryo kw'orikushemezibwa n'aha kikumu kishija eky'engaro ye ya buryo n'aha kikumu kishija eky'ekigyere kye kya buryo ahu yaata eshagama y'empongano y'okwihaho orubanja. Kandi amajuta gasigara aha kiganja ky'omunyamurwa agasiigye aha mutwe gw'orikushemezibwa kumurihirira omu maisho ga Mukama. Bwanyuma hongyekamu ahari obwo bwiba nari ahari ezo nkombe ento ezabaasize kutunga, emwe eba empongano y'ekibi endiijo eba ekitambo ky'okwosya hamwe n'empongano y'esaano. Omunyamurwa arihirira orikushemezibwa omu maisho ga Mukama. Ebyo nibyo biragiro ahabw'omuntu orwaire endwara y'ebibembe otarikubaasa kutunga empongano ezatiirweho ahabw'okushemezibwa kwe. Ebiragiro by'enju ekwasirwe ebibembe. Mukama yagambira Musa na Aroni ati kumurika omu nsi ya Kanani ei mbahiire kuba eyanyu naaleeta endwara y'ebibembe aha nju ey'omuri egyo nsi. Mukama w'egyo nju agyenda agambira omunyamurwa ati noosha oti enju yangye etahirwemu endwara. Omunyamurwa aragiire biihe omuri egyo nju ebirumu byona atakatahiremu kushwijuma endwara. Ebintu byona eby'omuri egyo nju birekye kurangwa kubisiisikiire. Bwanyuma y'okubiihamu omunyamurwa atahemu agireebe ashwijuma egyo ndwara kwarishanga endwara eri aha bisiika by'enju eri ey'ibara rya kijubwe nari erikutukatukura kandi yareebeka etahire omu kisiika. Obwo omunyamurwa arugye omuri egyo nju kwarihika aha muryango agikingye okumara ebiro 7. Aha kiro kya 7 agarukye agishwijume kwarashanga egyo ndwara ebugire ebisiika by'enju. Aragiire biihe omuri ekyo kisiika amabaara agarimu egyo ndwara baganagiha hatashemiire aheeru y'orurembo. Kandi aragiire baharagate egyo nju yoona omunda ebi baraharagatemu babyate aheeru y'orurembo omu mwanya gutashemiire. Bwanyuma bareete agandi mabaare bagagarre omu mwanya gwagari areete ogundi musheenyi agisiigirize. Egyo ndwara kwerigaruka yasheesha omu nju aherize kwihamu ago mabaare n'okugiharagata n'okugisiigiriza omunyamurwa atahemu agishwijume kwarishanga egyo ndwara ebugire biri n'ebibembe ebirikurya bitahire omu nju. Enju egyo eryaba esiisikiire. Asheenye egyo nju amabaare gaayo n'ebiti byayo n'obuhome bwayo bwona abitwara aheeru y'orurembo omu mwanya gutashemiire. Kandi otaaha omu nju egyo ekikingire hariyo ahinduka osiisikiire okuhisa omu mwabazyo. Kandi origibyamamu ariyo ayozya ebijwaro bye n'origiriiramu ayozya ebijwaro bye. Kwonka omunyamurwa kwarigitaahamu yagishwijuma yashanga endwara etabugire enju bwanyuma y'okusiigirizibwa obwo arangye ku egyo nju etasiisikiire ahabw'okuba endwara ekizire. Atwara enyonyi 2 n'ekiti ky'omwererezi n'akenda ka karari n'enganda y'enyaweera eby'okushemeza egyo nju. Emwe ahari ezo nyonyi agiitire omu rwabi ahaiguru y'amaizi agarikugyenda. Kandi atware ekyo kiti ky'omwererezi n'enganda y'enyaweera n'akenda ka karari hamwe n'enyonyi ehuriire abije abikye omu shagama y'enyonyi eyiitwa kandi n'omu maizi agarikugyenda amiisiire egyo nju emirundi 7. Okwo nikwo arishemeza enju n'eshagama y'enyonyi n'amaizi agarikugyenda n'enyonyi ehuriire n'ekiti ky'omwererezi n'enganda y'enyaweera n'akenda ka karari. Bwanyuma arekure egyo nyonyi ehuriire erugye omu rurembo eze omu ishwa. Atyo arihirira egyo nju ebe eshemeziibwe. Ebyo nibyo biragiro by'emiringo yoona ey'endwara y'ebibembe n'ekiguuna n'ebibembe by'omu bijwaro nari omu nju n'eby'ebizimba n'ebiseera n'ibara ebirikumanyisa ekisiisikiire n'ekitasiisikiire. Ebyo nibyo biragiro by'ebibembe.